Vladika Petar II. Petrović Njegoš podigao je 1845. godine kapelu i posvetio je Svetom Petru Cetinskom. U toj crkvi Njegoš je po sopstvenoj želji i amanetu sahranjen 1855. godine. Austrijanci su u Prvom svjetskom ratu 1916. godine namerno uništili kapelu u kojoj je počivao Petar II. Petrović Njegoš. Kapela je obnovljena 1925. uglavnom građevinskim materijalom koji je neprijatelj bio pretvorio u ruševine. Većega i postojanijeg spomenika nema. Piramide, grobovi egipatskih kraljeva, šta su drugo neg male gomile kamenja, prema Lovćenskom vrhu, prema tome Vladičinom spomeniku. I kada na ovom svetu nestane bregova i ljudi, meni se čini još će trajati dva crnogorska kolosa, Lovćen i Vladika.